Ebi bigambiro Right Reverend Sheldon Mwesigwa ori omureberezi wa Ankole obwabaire ari omugenyi mukuru aha mukoro gwa Revival Healthcare obu borekereire okwenegyeza amagara marungi g'abaikiriza omuri Kristo. Nyenda kusiima munonga Mukama habw'izooba eri erya AGM orukiiko rwa boona orwa Revival Health Cooperative. Hati ekintu eki n'ekintu kirungi ekyokureeba ngu omuntu wa buriijo nabaasa kwegiita deero nahikibwa obuheereza bw'ebyamagara orikushashurayo akasente kakye konka ogira abantu abo waata omu famire yawe nabo bazamu baguma nibabaragurira omwaka gwona. Bishop ayongeire yashaba abakuru b'amadiini, amashomero, amarwariro kwatanisa habw'entunguuka y'ebitongore byabo. Abembezi boona bashemire kufayo aha kigambo ky'amagara. Washoma enfumu eshura ya kashatu ogwa na mushanju nikigira ngu otarimu omuntu ekintu ekikushemerire kyakiri omu bushobozi bwawe kukimuheereza. Itwe abembezi tuba twine omugisha gw'okureeba bingi, gw'okumanya bingi. Kureeba ebintu wamanya noshaka nokisya abantu. Right Reverend Patrick Ateire ori omuhandiiki wa Ankole Diocese aha mukoro nigwo gumwe ashabira abebembezi okwongera kusitya abantu ba buriijo amakuru g'okubombekera omu miturire yabo. Mbuga z'amasara dikoni staff kuzayo nubwo murebereza tata yayireyo rero okatunga umwanya gurukumara gukushoborora ahubwo murebereza karu kubariho yayitwara hari Mission Hospital akatawa Revival Health Cooperative akatawa wasaku kandi ibindi byari kubana shobora no shangi watunga umwanya muci konga kuri kuzayo bakwakanya kawo tunga n'ubwiye gugaruka mu bibuzo by'abantu azoshanga challenge zimwe za marwa okoko. So Ankole Diocese katandika ekibina cyabona ekyenganda zona ekya buri muntu wena kugira ngo orakizemu ashashura kasente icyo bayisere ngo Revival Health Cooperative ashashura kasente na kasente akompaho bakahereza irwariro nkaruharo Mission Hospital nagana amagara gutubasa gukora nabagari gabari hihi then baze kuraguzayo so kuba kuza kuraguza then akasente akuba asente zo mbezi bahire then tugumane tukora ageze sente turagurira abantu. Aha kushomesa abantu kuba kubasa kwetungura karakore arano buhanda orkamasho officer wambarira district agizire ngu buri kitongore kuza kutunguka hashemerere kuba hariho enkwatanisa okubikiranye nzya kandi nano kubarira ebigwerereza. Impega abantu mwena abo kwenda kuza umuntunguka kumwejumbira omu bibina by'abeterine inkeji tweragurize ningashi Health Cooperative ya Diocese nomukimanya ngo ageterine nuko gatigufa kandi kamwe nugwe muganda kutwegita hamwe ebizibu ebyaba bitutahirire ebikurebeka nkebere bihango tubikombera tukiho muhanda tugere ntunguka. Omukoro ogwo gubeire aha mbuga nkuru ez'obureberezi bwa Ankole omuri Harumbarira gashakwa Iyana Kankwata. Sayigona zeza twebaza